بله گلک سپاس البته لسر لاپرین روزنامه و سر اکران تلویزیون گرینگتری جه اپراسیون افرین راحتی وقتاندن البته گشتن نفخویی پرسکریک و مسئله نفخویی جی گلکن لی ام بیجن 20 روزه اپراسیون دست بگیریه ور و اوانا یک جیج خارجی کی نابین نل سر لاپرین یکم نشد ناورک روزنامه اندا لیج برکو ایدی اپراسیون دماوی دریج دبا گیشتی روزا 20 روزنامه جی تلویزیون جی ایدی هنکی دکاون زحمتی داکو هر روز مانشات خال سر تشتکی چه بکن جبر کو انجام میکنه در دکاون ایدی ام دکارم بیشن تام نل گوری دل ترکیه و روزنامه و تلویزیون ترکیه نجبر و یکیجی هیدی ام دکارن دست بکریه کو هن مانشات جهیجی بندان یا جیل سر هن روزنامه یان مجار گشدان و کیشه و پرسکری که نافخوایجی د جیه کی بچوک را لسر روزنامه ببن مانشات یعنی جی جخوراجی ببینن مگول سر تلویزیون روزنامه ترکیه جارکدن ایروجی جه برفره جو اپراسیون افرین راحتیه وقتانتن گشدان اندن جی وقت دومایی که وی مجاری بدو وی مجاری و کاش دبن دروجه خواه بیستان دا مانشت پرانی لسر وی کن لگلک روزنامه یان کتین جهه این اپراسیون کرنا مانشت خواه که هر روز نینه هر روز به برفرهی اپراسیون مانشت بو لی ایرو بهش به بهش وقت مانشت هاتنا بکارانین هنک روزنامه بحثا منبیچه دکن کو ترکیه برای خواه دبی از برای خواب بده من بیچاره هنگ بحثایی که دیگه هنگ هفکاری آمریکا و یپگی یا بچکی کردن مانشت خو چند مجارندن جی بردوام کل سر روزنامه هم ببین مانشت درباره اپراسیون دا در روز بیستان دا هم ارتش ترکیه هم جی حسدی بیلانچوی خویا روزانه جی رگهان دیه لگوری ارتش ترکیه در روز 19 دی یعنی دو انجام شر دو لشکرین ترکیه هاتنا کشتن پنجی بریندارن کو او آگاهی یا کجا علی ارتش ترکیه و هاتیه رگهاندن ارتش ترکیه هر وقت بیجه مدو پنج جیوارندن کنترل کرنه بگشتی حتی نه چل گند و جیوار هاتنا کنترل کرن لگوری ارتش ترکیه دیسا رژه یا کسی که در چرچوه اپراسیون دا هاتنا کشتن جی گشتی 909 کسان لعلیدن حسده جی آماره خواه رگهاندنه بیلانچوی حسده جی جهه هلبت حسده دبیجه دو یعنی ده انجام روزا 19 هنده 20 لشکرین ترکیه لدردورا گنده بلبل هاتنا کشتن هر وها لدردورا گنده شیخورز دیجی 5 لشکرین ترکیه هاتنا کشتن و دو گنده که ارتش ترکیه کنترل کربنجی جوان هاتنا استندن جرگیدن کتنا جر کنترولا هسه ده iddiaya که بالکش جالیه تلویزیونه که ایرانی و هاته کرن دو و که تزانین وزیر در و ترکیه مولود چاوشوغلو ل ایرانیه جبر کو ایران ده دامین داوین ده دو جاران ده استن هری بلندا دجبریا خو یاله همبر اپراسیون افرین نشان ده بو ج ترکیه ج داخواست کرو بو که اپراسیون به داوی به وزیر کار در واجی جبر کو هم ایران قانی بگه هم تشتندن به را گوتو بیش بگه ایرانیه ده دما کو چاوشوغلو ل ایرانیه تلویزیون ایران یا فرمی تلویزیون که دولت ادعای که گلکی بالکش آنی روزه و لگوری تلویزیون ایرانی ارتش ترکیه لافرینه لهمبری یپگه و حسده چکن کیمیایی بکار آنه اوا ادعای که تلویزیون ایرانی کل سر مدیا ترکیه جل سر برنامه انسان سبیل ترکیه جل سر تلویزیون جی دگره لالیدن سروک CHP کمال کلشداروğlu بانک رو بگو ارتش ترکیه نکونا و باجر افرینه کلشداروğlu دبی اگر ارتش آمد دکونا و افرینه و خساره که مزن ببینه امین نچار ببینی کو بردل که گرانجی بدن دبی اپراسیون بی کو دکونا و افرینه بداوی بی او مجارجی جالی مدیای و تی بکارانین چند روزنامه انجی مانشت اینخوا لسر و گوتارا کلشداروğlu دانینه روزنامه حریت امت دست بکن دبیجه لیخستنا دجیدا لهمبری خوکوش دوردا مبست اوکو دو لگوری ادعای ارتش ترکیه سیاره که بمب بارکر یا YPG دمکو بر و ارتش ترکیه و دچوی جالی ارتش ترکیه و هاتیه تثبیت کردن به موشک که تانکانجی دجیدا هاتیه لیخستن هاتیه فشلاندن هر وها لگوری وی روزنامه دبیجه اسمانی سوریهی گشتن بالافرین شهر را هاتیه گرتن لسر داخواز روسیایی و که ناوبرگی ازمان سوریه هاتیه گرتن روزنامه صباح دویجه هفت زاروکین من هنه برای هر هفت جی فدا بن جن اجتماع ردفردا مبس چیه جنکه به ناو عایشه
sinirli ku hevser wê jî li derdora İdlibê di şer da jiyana xwe ji dest daye li Hatayê Wezîrê Enerjiya Tirkiye Berat Albayrak doh li wê derê bû seredana wê jingê kiriye di wê gotinê de jî ew kes dibêje zilamê min li wê derê şehîd ketiye heft kurên min hene bir her heft jî bibin feda ji bo niştimanê weke tê zanîn nava Tirkiye bi destpêka operasyonê re helwesta netewperestî jî gelekî berz dibe medya jî bêhtir henekî piştgiriya vê yekê dike helwesteke fetihkarane di nava xelkê de jî cihê xwe dibîne encamên vê yekên jî bêguman di rojên bê de ew ê bêhtir jî di têkiliyên Tirk û Kurdan da derkevin holê ji ber ku tecrübeyên heta niha jî ew encam piştrast kiriye. Rojnameya Sözcü dibêje ji bo niştiman mil bi mil. Di vir da wêneyek hatiye bikaranîn destê du leşkerên birîndar li nexweşxaneya Heseyê ku destê hev girtine wêneyek hatiye girtin ew wêne ji aliyê parlamenterekî MHP ve hatiye parvekirin ku ew her du leşkerên ku birîndar bûne li Efrînê li nexweşxaneyê destê hev girtine li gorî têbiniya ku ew parlamenter bi wêne re parvekiriye jî wan leşkeran digotiye bila niştiman sabe Rojnameya Sözcü ew aniye ser manşeta xwe. Rojnameya Milliyetê li ser meseleyekê din rawestiye Milliyet dibêje tank şikêr wê bibe rojeva neteweyên yekbûyî. Li gorî vê rojnameyê tank şikêr yan jî mûşekên weke füzeyan yên ku di çerçeveya operasyona Efrînê de li hemberî hêzên Tirkiye têne bikaranîn heta niha ne diyare bêka ew mûşek ji aliyê kêva têne hilberîn Tirkiye xebatek daye destpêkirin divê pêşî wê xwedî yan jî hilberînêrên wan mûşekan ew ê bêne tespît kirin û piştre jî wê mijar bibe rojeva neteweyên yekbûyî. Rojnameya Haber Türkiye manşeteke soft em bêjin bikaraniye weke tê zanîn Elon Musk do füzeyek berev bi Marsêva şandibû Falcon Heavy ber bi Marsêva hate şandin ew yekiriye manşeta xwe dibe li ser mûçeya wê rawestiyê dibêje erzantirîn hatiye çêkirin ku bihayê NASAyê du qat zêde ji füzeya ku Elon Musk çê kiriye. Her wiha weke manşet jî nûçeyeke şewateke hatiye karanîn di Rojnameya Haber Türkiye'de. Rojnameya Posta jî dîsa ew mijar aniye ser manşeta xwe dibêje ticarî li kêlekê bisekre di vir da mebest seyareya Elon Musk ya ku bi wê füzeyê re berev bi Marsêva birê kiribû ew aniye ser manşeta xwe weke tê zanîn ew füze gelekî bi serkeftî hatibû avêtin bes seyareya Elon Musk ji rotaya xwe derketiye li gorî îdayên ku vê seresibî amarên ku hatine parvekirin. Rojnameya Yeni Şafak operasyona Efrînê manşet bes Minbîçe mesela dibêje nobeta Minbîçê. Rojname wiha dibêje Amerîkaya ku piştgiriya YPG'yê dike berdewama ku li Minbîçê li gel endamên YPG'yê mil bi mil nobetê bigirin. Rojname dibêje me wêneyên wan leşkeran bi dest xistine ku 24 saatan leşkerên Amerîkayê mil bi mil ên YPG'yê nobetê digirin. Her wiha dibêje cihê ku leşkerên Amerîka wên yani endamên YPG'yê nobetê digirin kilometre nîvekê jî dûr e ji cihên ku arteşa Tirkiye radiweste. Rojname bi temamî rûpela xwe yekemîn ji operasyona Efrînê re êrişa li ser Efrînê re veqetantiye. Rojnameya Sabahê gotara Kılıçdaroğlu kiriye manşeta xwe ji Kılıçdaroğlu dipirse dibêje tu ji bo kê dixebitî ji ber ku Kılıçdaroğlu gotibû lazim e arteşa me nekeve nava Efrînê ew ji aliyê medyaya nêzîkî hikûmetê ve tê rexnekirin. Dibêje di wê demê de ku leşkerên me arteşa me terorîst xistine çemberê serokê CHP careke din weke xebatkarekî Amerîkayê daxuyaniyek belav kir û piştgiriya PKK PYD'yê jî kir gotara Kılıçdaroğlu weke rexne hatiye ser vê manşetê. Di vir da jî dibêje çi ferqa wan ji Daişê heye me bes di vir da amadekariya êrişeke bombebarkir ya seyareyeke ku ji aliyê YPG ve hatiye kirin li gorî îddiayan. Rojnameya Karar dibêje eger eşîrên wê derê piştgiriya xwe baş ve bikêşin wê operasyon di demek
دمک کورتا به داوی به نویسکاری که وی روزنامه مته یرار چویه لسنگران شهر شوپانتیه لگوری تثبیت آویجی اگر عشیر نوی حرمی پشکری خوا یا لگل حسده باش بکشی نوی اپراسیون ترکیه دمک کورتا به سر بکوه روزنامه یعنی به لیک دبیجه جبو سوری پنگا و داوین لگوری وی روزنامه گشتن گلو در درد کفن ایدی گشتن قناق کنو همو هز نوی درجی آماده کاریا دامزراندرا ماسته دیگه کو چارەسەریya سیاسی لور او بگو تو بشگرن دبیجه او همو گشتن جی نشانه اینوه کو لسوری ایدی روش گشته قناق داوین روزنامه özgürlükçü demokrasi dibêje Daişê carekê din zindî dikin li gorî vê rojnameyê wê demê de ku hêzên Hesedeyê Daîş aniye asta feşilandinê bi operasyona Tirkiye re Daîş carekê din hewl dide ku xwe nûjen bike. Weke manşeta dawîn û kêşeyeke navxweyî rojnameya korkusuz di manşeta xwe de dibêje em nikarin fatureyên xwe razînin li gorî vê rojnameyê li tenê li Stenbolê milyonekî mal نها آف و گاز وان هاتیه برین یعنی جبر کو وان نکریه فاتوره خو رازین استانبول گاز و آوا میلیونک مالبات هاتیه برین لالیدن درباره عبدالله گل سرکومر ترکیه برای ادعای که بکو آماده کاریا آواکرن تلویزیونی که دیگه عبدالله گل به داخلی که او یک دروان هجمارا گرتین دگرتگی ترکیه هاتیه راگاندن لگوری آمارن 235,000 گرتی نه دگرتگی هندان گرتن 179,000 کس جوان به توان عادی هر وها 53,000 کس به توان سیاسی هاتنه گرتن هر ماه 1000 کس لگرتیگه زده دبه و که خاله داوین جبو هفسروکاتی هده پیجی ناو سزایی تملی و پروین بولدان تقز بویه ایدی هفسروکین هده پیینو سزایی تملی و پروین بولدان دبن ام بیجنج استانبول اوقاس حتی جارک edin دم باش